Sunny and Grace Gasa, Jose Marie David, Cristel Jane Sason, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Hinco, Josie, Jack and Jimmy Hinco, Nicolas and Ami Sikat, Adolfo Garcia, Consuelo Abarientos, Maria Isabel de la Rama, Fritz Domingo, Tina Prado, Froilan Domingo, Roland, Ivy, Gabby, Cassie, Calvin, Jeremy, Daisy, JM, Mary Claire, Jane, Freddie Frances, Rosel, Matt, Sydney, Francisco Jr., Christy, Kenneth, Lane, Aurora Domingo, Jose Ocampo, Lilibeth, Romana Ocampo, Raymar and Maria Laika Manlutak, Centro Purok 2, Barangay San Miguel, Lito and Mercy David, Rudy and Sylvia David, Rainiel and Marie David, Jeff and Roxanne Ginto, Victor and Susana David, Maricris Palad, Carolina Manava, Carmelita Kayanan, Rosario Renato, Roel Gasa, Edna Ocampo, Corazon Marukot, Marilu Abuda, Edwin Gasa, Lamberto Manabad, Jostato Buwan, Renato Angeles Jr., Imelda Nulud, Remelina Salchong, Remberto Manabat, Angela Manabat, Marge Manabat, Willie and Tess Payawan, Christine Joy Payawan, Jimmy and Lou David, Nika Jane Kapati, Edison Calma, Jana Dumawal, Heidi Dabu, Francis and Marlene Nagayo, Alden and Michelle Sigwa, Alice and Noel Sigwa, James Kevin Nagayo. Para king makapasubaling kay Rolando, Ripol Wadman, Boyet, Roderick and Rexen David, Jason and J.R. Chua, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Marita and Lito Paule, Nel, Arlene and Ferdy Nuki, Joseph and Ruby Cuenco, Rain Jasper Bisda, Maria Rita Angela Castro, Betty Ong, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Johnson Paul and John Patrick Pasion, Leo and Chris Charing, Willie and Irene Castro, Kristan and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Rowena Pasion, Minerva Bisda, Concepcion Shermaine, Cariza Marie, Ronilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Raymar and Ralph Manlutak, Alfredo Jr. and Alicia Kayanan, John Alfred, April Aliana and Anika Kayanan, Mercy and Jeffrey Rabadon, Jasmine and Bong Minaves, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco, Michael Paul Escoto, Maria Santos, Rosita Lagman, Jessica Princess and Rodolfo Santos, Patrick Janina and Miguel Rivera, Kyle and Justin Hinco, BM Tonton Torres, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Arlan Claire Sikat, Franz Aldrin and Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Natividad, Angeline Garcia, Joseph, Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph, Emilu and Ethan Didiacomo, Mike, Melody, Gabriel and Michaela Yung, Dewey and Erin Remedios Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Marcelina Diomar, Ivy Santos, Ashley Hinro, Aldrin Paul, Michelle Pauline Dayrit, Fatima Judith Ruezo, Kevin Abarientos, Catherine Abarientos, May and Oliver Lianco, Marcia Diao, John Sebastian, Kim Jacob Soriano, Ofelia Mendoza, Elmer Cherry, Garrett and Oniel Ocampo, Sheila Manugid, John Kevin David, Camille Chu, Edgardo Gasa, Edna Ocampo, Enzo, Sofia, Marlo, Henny Lagman. Para king malagwang kapaldananda, Ripol Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, George Hinco, Bonifacio Malig, Tom Laksamana, Ernesto Mendoza, Francis Kiambao, Wenceslao Canyonero, Florencio Lozano, Lota Salenca, Estrelita Soriano, Oritov Steen, Jordana Mizzetti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Richie Rivera, Joseph Gosum, Enedina Betuin,
Beata Canyonero, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Ines Gozum, Cirilo Cuenco, Purificación Gozum, Zita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Thelma Rodriguez, Joseph Ferrer, Yoli Tayag, Herminia Bedrijo, Nenita Canco, June Sarmiento, Evangeline Santos, Eli and Arvin Flores, Tolentino Santos, Wilfredo Basilio, Jose Castro, Aida Misa, George Torres, John Ryle Dionisio, Rodolfo de la Cruz, Remigio Serrano, Severa Rivera, Bienvenida Ocampo, Florentino Reyes Jr., Ruby Mar Santos, Rina Claire Salonga, Marina Santos, Sining Taruk, Ramil Manlutak, Jesus Kayanan, Lilia Caneco, Cristel Ayala, Arsenia Hinco, Josie Hinco, Brigida Lansang, Helen Bocolos, Emily Nunag, Billie Jean Pineda, Teodora Macaspak, Manuel Bustamante, Puring Enriquez, Rosario Deirit, Marcelina Layog, Ricky Lusong, Sining Taruk, Leonardo Magtoto, Baby Batak, Demetrio Sarmiento Jr., Ali Denise Lamera, Elenita Calma, Evangeline Tolentino, Lou Garcia, Corazon Chipe, Emiliana Junisa de Guzman, Ray Cortez, Gabriel Ragonesi, Eda Belietti, Fritz Liv Liagado.
Ing lagyo na ning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo,
manatili kakayongan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatad, minsan pa po ganakanlat panalangin ding sablata mong miyang ubye, ang poring sablang kaladwa king purgatorio. Malugod talo pong panalangin, anting obligasyon tamo, anting Kristiyano, makyabe king mabilog abalayan ning Dios. Tahimik talo po sa guling panalangin, ding kaya katamong miyang ubye. Ginong Jesus, ikang pabal king kalam ning kasalpantayanan, ban makatuki ke ka Gino pakalolo. Ginoo pakalulu. Ikang sasabing sukat ng pag-aralan niya masamas at lugurana king lubusan, ing ninuman bisang tuki ke ka Kristo pakalolo. Kristo pakalulu. Ikang mamatad king sala at saslag karing tawong banal, Gino pakalolo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakalulwa na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, alanganga. Amen. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ikesanang parangal king banal mong lagyo, Jesus, magtamasa kami king kayang pamagkikaluguran, kimbe iti, at kotmat mo king alanganggang ligaya, king kayang kayarian. Anong nuya mabibiat magari, kambe mo ting Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Amen. Amen. Pamamasangibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. E kayo mikakautang kenuman, ing bukod mong utang na niyo, yapin ing lugod yu, king metong at metong. Ninuman ing malugod, king kalupa ng tao, may katupad ne, king batas. Ding kautusan, eka maki pangalugod, eka makamate, eka manako, eka mangaibugan. Detingan at ding ngaliwa pa, mumulilangan king metong mong kautusan. Luguran me ing para mong tao, antimo king sarili mo. Ing lugod, kapilan man e yamamerwisyo, king parang tao. Ulinita, ing lugod, ya ing pangatupad na, ning kabilugan, abatas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, mapalad ya ing tawong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Ulitan tayo po. Mapalad siya ang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Mapalad ya ing tawong gagalang king Ginoo, karing kautusana matulang tutupad. Dinganak na maging mayupayala keti sulit, minuan la kapilanman ding kayang anak, pakibat po. Mapalad siya ang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Uling ing sala sa slag para karing tawong banal, karing maganaka, mapaglunos at makatuliran. Mapalad ya ing tawong mapamaram kwalta at mga biyayan king pipawasana. Pakibat po. Mapalad siya ang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan. Makabuklat siya gamat at karing pakakalulu, mapanyapatyang mayap. Manatili kapilanman ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya at mi parangalan. Pakibat po. Mapalad siya ang taong mapamakalulu at mamaram karing mangailangan.
Ibuklat mo ring pusumi o Ginoo, ban makiramdam karing nga mano ning anak mo. Ingenu manatili kekayungan, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon ay ta, may lalula karakal ding taong tutuki kang Jesus. Inarapanala at ngana, ing ninumang lalapit kanako, e malyaring alagad ko, nung may gitnong kaluguran kesa kanako, itatana at imana, ing asawa na at ding kayang anak, ding kapatid ng lalaki at babay, at pati na in mismong sarili na. Ing ninuman e bisang mamusan king krus na at tuki kanako, e malyaring maging alagad ko. Nung metong kaya kayo magplano yang patalakad tori, e pamo wari lukluk at balakana ing gastos sana, banabalo na nung managyula ring pera na bayang mayari ing tori. Magkang mitalakad la ring pundasyon, dapat enaneman pala apayari, kalyan jaring sablang manakit. Sabyanda, pigmulaneng telakad ning taong iti, at enaneman pala ayari. O ninong ari amakilaban king kalupan ng ari, inge paluklukat misip, nung ding apulo ng 1,000 sundalos, agyura lang labanan ding 20,000 sundalos ning kalabana. At nung agyu, mitubod yang pekakatawan na, kabang marayuya pa ing kalabana, ban makipagkasundo. Makanyan mo naman, eya malyaring maging alagad ko, ing ninuman, nung isakwil ing sablang atyu kaya. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa gat panapon po kekayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. So, tiyunta na po king katlong aldo ning kekatamong novenaryo para karing kekatamong miyangubye. Uling para karing meteya, kasi bayo po, kwentong makatakot amo. Tutuya po ini. Kanya pong bayo kong pari, bandang 1986-88 ita, pagmisa ko pong simbambengi, ni Santa Rita Minalin. Anak-anak ko pa mo po kanita, minsan po inagkat kay tatang ko, pana akong tukyan, kasi ing misa ko kanita Santa Rita Minalin, alas 4 ning ganingaldo. Maka-jeep ko mo, so may kung alas 3 ning ganingaldo, dinakit kay po'y tatang ko, Kimbalemi, ay ba't may kumpisa na kayong migmanew, papunta Santa Rita. Alas 3 at napakadalumdum po. Miras kami kimbandang lugal aalang bale. Kanita malagad laring bale, papunta Minalin, manibatan San Fernando. Banda Santo Tomas, nung nuka rin
gagawa lang kabawong, itang party na ning lugar, kawayan lamo ring makatalakad. Tahimik kong magmaneo, abagal kami mo kanita, uling jeep ya mo po yung sakyan ko. Kanyang kabira-bira nga ng tatang ko, nga na, lawen mo na nga na, wat kadalumdum pa, maglakad yang magdili-dili ang babae nga na. Tinawi ke po, noya tutuldoy tatang ko, ala, na ako man akakit. Ayun nga ko, awya na maglakad yang nga na makanyan, sa lubungan na katangana. Tuklangan me, sakete nga na, tukite nga na, ay nantik na nga, lalo kaya pong tinibining gas ko at may mabilis keng limpasan itang tutuldo ng babae. Akalinuan ko, lagayan niya pala itatang ko. At manibat kanita, kunetiking pasibayo. Yung ebanghelyo tamo po dimdam tamo, dakal lang tutuki kang Jesus. Libo-libo lang tuki kang Jesus. Biyaliwan ko siguro retang makiusyoso, retang makipangan, detang makiyabe mo, detang tuki-tuki mo. Apansin na sigurong Jesus ita. Anya, pelik danala. Nga nakarela. Talagang bisa kong tuki ka na ko. Uining presyo nung tuki ko kanako. Dapat pusahanan niya yung krusyo, payalyan niyo ing gana-gana, kay ba't saka ko amo pwedeng maging alagad ko at tuki ko kanako. Tinok lang na po ring taong dakal at tuki-tuki kaya at tunggal-tunggal minurong la. Eno tinuki manibat kanita. Makanya niya yung tao ngayon ni nga siguro, itanapin tutuki, masakit pa nga niya duwana. Ay, ninong pwedeng tuki ka nini, kamuritan ng sasabyanan nini. Ikwande. Ang garing may tagan namong tuki-tuki kaya, rin labing adwang alagad na. Yung kwento na ning biyeta mo, neng kay makanya niya naman. Anakatamo po kahilig, tuki-tuki, hanggang emo aintindiyan, ing tutukyan mo. Nakatakaburing makyabe-kyabe, makiyusyoso, makipangan, makitiltil, tuki-tuki. Maski kempa magboto, keng kareng kandidato, tamo makanyan. Tuki-tuki, ning boto mo, o sige, tuki na ako mo. Oy, what sige, tukin na ako. Mo pa man kilala, mo pa man balo ng anyadwanda, mo pa man balo na nung panalakaranda, nakatakahilig, tuki-tuki. At pasibayo, ingino, harapan na katamo. Ay, makanyan, ing talagang tutuki. Oreni, ring kailangan, oreni, ring dapat yung gawan. Adong po bagay, ing pupuntunan ng Ginoo. Muna ini. Ganaganang bagay, ating presyo. Wala pong libre ketiking yato. Hanggang dininanda kang libre, asahan na ning meme kanita at inyang kapalit kita. Ganaganang bagay ating presyo. Pati ing pamanuki ing Ginoo. Pati ing pamakyabeyo keti pisamban. Everything has a cost. Everything has a price. Ganaganang bagay, ating positive, ating negative, ating masanting, ating masakit, ating mayan, ating makakuswelo, ating talagang gumapang ka keng tutuki ing Ginoo. Makanya niyo po yung biyem. Pasensya na kayo, taya apayal yan. Nung bisa kang magtagumpe, dapat magporsigi ka. Nung bisa kang may kwalta, magsumikap ka.
Nung bisa kang mangan, maglaga ka pa. Nung bisa kang mangan derang asan, manigobra ka pa mo, mandakap ka pang asan. No pain, no gain, harapin. Ating tagumpe na, ing nyama na ning tutukiking Ginoo, alitang magtagumpe ka kay bat nanita. Nunay itang balo mong migsakripisyo kang dakal, teyame ing sarili mo, kanyangin mas manyamanyang pilasan ing kayaryana ning Dios. Okay? Tandaan niya ito. Magtagumpe tamo, magguswelo tamo, kamtan tamo ing kayang kapayapan, ing kayang grasya. Ali uling mibye libre ke ka, ali. Pero uling balo mo, talagang siniklawud kang, dinaya, migsakripisyo, pamong kamtan, impagnasan mo ing Dios. Itang nyamana nita. Alayang kwenta itong balo mong ikwame kayang may nakay, alili. Tayo londing pasalamat king Ginoo. Tayo londing babya kapurian king Dios. Ginoo salamat po, kay ba't kung may kasakit, akam tan kiyarin ing kaya. Tama kanyan? Ginoo salamat po, pigkalubya, kay ba't na makaabang panahon pa magobra, ikwakyarin impagnasan ko. Ingan, presyo, ing gana-gana. Tandaan niyo po ito. Tutuki. Impamano kita king Ginoo. Ali naman itang pagnasan tamong minawa tamo, maswelo tamo, mirastaban wa, ali po. Yung punto na ning pamano king Ginoo. Maswelo tamo, uling at intang kayabeng maglakad. Nang sisimba kayo halimbawa, wa maswelo kang sisimba ka manalangin ka. Pero mas magkuswelo tamo, potang kita mong dakal tamong manalangin at mamawos ng Diyos. Kalinuan itang mumunatang simbambengi keni, gana-gana ko kwento de, kay karakal tawo, karakal sinimba, karakal tinagon, may bugmanakbaging karayom kareng halo tayo ta, ingkuswelo, aliway tang may kapanalangin tam, ingkuswelo, dakal tamong kayabe, atin kang kayabe, king pamanuki mo, king Ginoo. At ila pong programa ngayon ng Santo Papa. Paggawa de kay katamo. Kaya pa man na-introduce kay katamo po. Akiduang da, may sabi-sabi tamo, makananong mas abiyayan tayong kasalpantayanan, makanano tayong mas agawa, yung tradisyon tamo, yung gagawan tamo, makanano tayong mas aintindihan, yung gana-gana. Simple mo po itang pakiduang na ni Santo Papa. Maglakad kayong kayabe ning metong at metong. Ito po yung punto. Ali, itang mirasta ka rin, kayabe ing Ginoo, ali, kay po liway tayong importante. Importante, manakitang kabaldugan, magitang masaya, ing atintang kayabe, biyabe tamong, maklukbe, punta ing Ginoo. Patapungkot nanda kung sabihan dang, karakal mo apagawa among, sabi ko, aliw po ako, kita mong, pagawa, kareng, gana-gana. Abe tamong, miglakbe, panapayari, hinggang gagawan tamo. Ito po yung santing na, yung kasalpantayanan. Ito yung talagang kabaldugan na, ng pamanuki ang Kristo. Amen? Amen. Uling kwento. Din ba mo yun na siguro yung kwento ngayon eh? Mete ay Doña Pepa at ni Rasya Banwa. Doña ay Pepa, makwal tayo. Karas na banwa, nikit na lareng, mga santing kwarto, mga lagong mansion na tsukarin, reserba na ning Ginoo para karetang tinuking mayap kaya. So asahan ng Doña Pepa, mansion niya yung kaya. Ikineng Pedro, oy nini, ay alika ken
tayang magpalimos yan, imbetis nga. Ay, nini, ay, halika kay nana. Kaya tayang squatter, King Billy Santiago yan, makayan. Ay, nini, kasanting na kayo ni ko, ay, alili. Kaya tayang mamalispis ang banyan na. Tingka ko nga ng Doña Pepa. Ang ganyang delanay keng dulo na ning paraiso, nikit na, metong yung kwartong mabulok, sira-sira, yung makareserba para kaya. Ano nga naman kanyan? Ini mo yung kwarto ko nga naman kanyan, kabang kakwalta ko nga naman kanyan. Special kung tao king lalam, tini mo yung kwarto ko nga naman. Doña Pepa, ng San Pedro kaya. Itang nikit mo mga santing bale, kanyang mabiela, papadalada kay ni Banwa, hinggang payalyanda. Papadalada ngayon ni Banwa, hinggang grasyang tatanggapanda. Ika, laka pa man pepadala, nune atlong pako, ampong metong atabla. Ilang pepagawa mo, paipadala mo rita, anya ini mo yung agawa ko, para keka. Pasensya ka. At least miras ka Banwa. Kaya po. Kapot ang mimisip kong pasiba yung tuki king Ginoo. Litang lalo nyo itang masakit, ang kaya. Kaliway tayong punto. Yung punto, well, gana-gana ating presyo. Kadwa, yung punto, ninong akayabe tamo, papunta ang Jesus. Amen. Talakad po. Minsan pa po, gana kanla at panalangin ting sablang kapatad miyang ubye. Banggitan la po ring lagyo da karing puso tamo. Nandin po migmis akong mete. Apune ing mete. Ako may buglakwan ding familia, uling balo, apune, or sesene, or anak ne, itang metong na talagang maghagulgul po. Kaya mo itang kikiyak, talagang wala mo metong yung anak kaya walang pialungan, wala mo metong yung anak kaya walang metong importanteng bagay kaya. Apo, makananunak pa niya, likuan mo ko. Itang mo man po minsan naranasan tayo ito. Kaya walang tangima, kaya walang tanganak, kaya walang tatang, kaya walang pinsan, kaya walang matalik kakaluguran. Kaya dakatang mo putik yan, kita mo nga, tutukita kang Jesus. Kaya dakatang mo pulikwan, nga manwan ko. Minuna lang pepay nawa. Kita mo nga, mirasta ka rin. Kanyang iniga na kantala, salamatan lang kayong puso tamo, mga tila, na sana at yun keng masalese, kaya binaning Ginoo, yung kayang kapayapan at yung kayang kayarian. O Diyos ay pami, emilamu gaganakan, emilamu panalangin, yung sablang kaya kami miyang ubye, anyadwan mi po yung karelang panalangin, yung sana antabayanan da kami, yung sana sopan da kami. Yung sana pangadida kami, pan kanita, kay magkasakit, king pamanuki, king ginuming Heso Kristo. Man kanita, panamdaman ming kayabe mila pa. Pan kanita, panamdaman ming atsyola pasiping mi. King pamaglakbe mi, king pamanuki mi, king Ginoo. Dinan mo nga lang hanggang kapayapan, ding kaladwara o Ginoo. Aslagano sana, ding lang hanggang sala. Ipainawano sa king kapayapan. Amen. Ding kaladwara at ding kaladwa, ding sablang tapat,
Ame ko na, ing kapamilya tanan ng pakalulo ng Diyos, ipainawanosa, ing kapayapan. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulo, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu.
Malugod na pong iyabe ka rin panalangin tamo, ding kapatid tamo mag-birthday, Sylvia David, Edwin Gasa, Rowena Briso, Jos Amsten Makaspak, Justa Reid, Chema Kayanan, Jen J. David, Lalaine Tayag, Allen Joy Ocampo, James Ezekiel Montoya. At para po king kapasalamatan daring Ladies of Charity and their families, kang Mario Ampoy Fe Garcia, para po karing kapatid mong masakit ni Mang Apen Ricafort, Grace Fernandez, Ampoy Carlos Carreon. At para po karing Marta's Group na mag-host keng iba't naning misang pamitipon at para karing sarili tamong intention. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan ni sa ning ginuy ting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagiw, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo sa reting kekeng ain, king lagiw ng Heso Kristong anak mo. At kaya kami ing kasalpantayanan at tanggapan mi, ing nanuman adwan mo, king lagiw na, uling oiti ing pengako na, kapamilatan ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginumanatilia kaya kayongan. At kaya kan, Isipan niya't luguran ng Diyos. isipan miyot kaluharan. Pasalamat aking Diyos sa ginota mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kamparati o ipa kapamilatan ng Kristong ginomi. Lelangan may ing meto yato ake kang babayo at parangalan kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryanda at pasalamatan ding balayan ake kang binukod at ding banal aparating kaya kang kayantabe. Uli nita, kambedaring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ing kekaming kapasalamatan. Daraon mila keka, deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo, kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala ring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan. Kinuwaning tinape, e pasalamat ya keka, pirasune,
At binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyin ning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayot halang hanggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayong ining Ginoo anya matulatang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang. Katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatuwa at ding kaya kaming miyangubye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulo. Maglapo kaming kapuryan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. Ing kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karing amanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Isulim antibanwa mi pamintuaning lugmo ingkakanani ing aldo emu ke kami
king tukso. Nune ikapos king marok. Emukepay sa king tukso. Nune ikapos king marok. Ipangin, ikabus mo kami king sablang maroko Ginoo. Pagaluban mo king kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayupayan, nating ligayo, manggaman king arangango. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. E mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpandayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya ka, antemuri. Malugod tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po, kaya kayungan, peace be with you po. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Pasalamatan tala po ring mag-sponsor keng pamitipon napon deng EMDC po. Ini po ring mag-sponsor deng Marta's Group. Ding kaya katamong sasawp manyalud keng pisamban. Kila pong mamahala keng pamitipon ngayon bengi. Kay ba't bukas po ring Thursday Group. Ilang bahala po. Okay? So, dito mo po. Talakad tangin eh. At iting tauling panalangin, dadaon tayo po, karing kaya katamong miyang ubye, para karela, para king ala-ala da, para king ganakada kaya katamongan. Bapong Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at siyo kaya ka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbong at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, yung duning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras, ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Napun po, pepasopan ko ri JC ang po'y Edmond, ban mamalis king sementeryo. Pati nga po la po ka rin, kaya ko balo pilang truck a plastic ding ati punda. Wala po. Manyad ko mong saup kaya kayo, tungkol keng kaya katamong basura po. Lalong-lalo na itong magmisang mete, kaya rin na ning mete, lakonda, inuman, plastic, papel, maski po ng Domingo, kaya rin na ning misang Domingo, nakarakal, pelalong pamangan, supot, plastic, kaya. Yeah. Makisabi ko pong mayop kaya kayo. Hanggang keng simpleng paralan makanini, pwede tamo pong saup-saup. So, nungatin ko pong dadalan basura, nalalakwan kaya tipisamban, pakiuli yun na po. Pakiuli na. Nadaragdagan ng papalisan dari Edmond ng po'y JC, balang kay Ketty. At nung manakit kayong plastic, pakipulot yun na po. Okay? Yeah. Kita mo po. Salamat po. Ating Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya ka, timurin. Bendisyon na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at ang kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. May pabengi po kaya kayongan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po atang muli kayo. Dito po bisa makyabe, king apunan, king kaya katamong bayong gasebo. You're welcome po. Salamat po.